Turabajuje kandi tubaye n'ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda, mukaba mugiye kwegezwaho nanjye Mukazarukundo Clarisse. Uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda haranzwe n'urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba mu bice byinshi by'igihugu. Iyi mvura uretse ko ahegereye ikiyaga Ikivu ariho haguye imvura, no kuvuga mu bice bya Rubavu, Rutsiro, Nyamasheke ndetse na Rusizi. Ahandi asigaye rero hakaba haranzwe n'urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba. Mu masaha ya nijoro hakaba hateganyijwe imvura mu karere ka Musanze ahegereye ibirunga, mu turere twa Rubavu ndetse na Rutsiro. Ibindi bice bisigaye rero hakaba hateganyijwemo ibicu bitari butange imvura. Ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye. Uyu muyaga uteganyijwe ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ndetse na metero 6 ku isegonda. Mu masaha ya mu gitondo ku munsi w'ejo mu bice byinshi by'igihugu nta mvura iteganyijwe nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Mu bice byinshi hakaba hateganyijwe urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba. Naho ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe byo biri hagati ya -10 ndetse na -16. Ahateganyijwe rero kugira igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi ugereranije n'ahandi mu gihugu akaba ari mu karere ka Nyabihu, hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya -10. Mu masaha y'igicamunsi mu turere two mu ntara y'uburengerazuba hateganyijwe ibihe by'imvura ndetse yumvikanamo inkuba. Imvura iteganyijwe kandi mu ntara y'amajyaruguru mu turere twa Musanze ndetse na Burera, mu bice by'amajyepfo mu turere twaho twa Nyamagabe ndetse na Nyaruguru. Ibindi bice bisigaye rero hakaba hateganyijwe izuba rizaba ryiganje nubwo rizajya rinyurana n'ibicu. Ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha rero y'igicamunsi byo bikaba biri hagati ya -22 ndetse na -29. Ahateganyijwe gushyuha kurusha ahandi akaba ari mu karere ka Nyagatare, aho akaba ari mu bice byo mu burengerazuba hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -29. Reka dukomeze ku iteganyagihe ry'iminsi 5 ndetse duhereye ku munsi w'ejo. Uko ikirere kizirirwa ku munsi w'ejo tumaze kubivuga, ariko kuva ku itariki 5 kugera ku itariki 8 mu ntara y'uburengerazuba hateganyijwe imvura izaba iringaniye. Imvura iteganyijwe kandi ku itariki 6 mu bice by'intara y'amajyaruguru ndetse n'iby'intara y'amajyepfo, ndetse hakiyongeraho nyine n'intara y'uburengerazuba. Ku itariki 7 ndetse no ku itariki 8 ahenshi mu gihugu hakaba hateganyijwe urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba. Ku munsi w'ejo izuba rikaba riteganyijwe kurasa mu masaha saa 12:01 za mu gitondo rikarenga saa 12:06 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.